Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Bandung ngaptiang keramo sida ngawigudayang Tegalan pindah ke genah nampung lu organik. Pengupaya inucap ring sejeroning nes kewentenang lu sane kekirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu TPST. Kadis DLHK Badung Wayan Puja ngaptiang keramo sida Kadis DLHK Badung Wayan Puja ngaptiang keramo sida milah lu saking jero suang-suang raris majang keramo sane medue Tegalan mangdane kaanggen genah ngutang lu organik. Manut dane saking kewentenan lu antuk mekatah 6,5 kantos 17 rumasuk soroh lu organik lianan punika Kabupaten Badung medue 1,9 ton lu rahina ke tempat pembuangan akhir TPA Suung dan Pasar. Pembelaan lu saking sumber mangde sayat keticapang. Napi malih amongan ring sejeroning nampenin kuentenan lu sampun wenten ring pemerintah desa sane ngawinang krama mewah pemerintah desa sayan uning indik membuatnya ne ngutang lu saking sumber. Baik ketandane ngejantenang ring pacang sida ngewetuang mekanisme anggen nampenin lu pindah becik sangkaning taker sampun kesiagayang. Ritat kala krama milah lu organik sida ngasilang jinah sane ngedautin manatur gegiras krama ngenenen indek penutupan TPA Suung ring tanggal 15 Miwah 16 November mantan kebak perlengkapan dan perawatan Setda Badung puniki mausang baik ketandane sampun nyiageang mekatah pemargi untuk nampenin kuendanan lu inucap kerencanaan lu pacang keangkut sedurung parikrama KTT G20 untuk selanturnya ne pacang kaolah nuju TPST ring Badung.